Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kw'igenekerezo rya 28 ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu ndababwira ko General Evariste Ndayishimiye ibintu bikomeje kumubana bibi cyane. General Neva ararembye mu buryo bukomeye. General Neva yamaze kwinjira ibitaro bya Kira Hospital. General Neva ari ku musego. Hari ubwoba bwinshi cyane ko General Neva ashobora kwitaba Imana umwanya ku mwanya. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza ko General Ndayishimiye yihutanywe ku bitaro bya Kira Hospital nyuma yaho abaganga bari barimo kumuvurira iwe mu rugo bavuze yuko ubuzima bwiwe burimo kugenda nabi cyane. General Neva yamaze kwinjira mu bitaro. Amakuru yizewe kandi aremeza yuko General Ndayishimiye ubuzima bwiwe buri hagati y'urupfu n'umupfumu. General Neva ararembye cyane. Biravugwa yuko ashobora kwitaba Imana umunota ku wundi. Kuva ku munsi w'ejo kw'igenekerezo rya 27, General Ndayishimiye yararembye cyane. General Ndayishimiye abaganga biwe bagerageje ibishoboka byose ariko birimo kubataku w'amazi. Hari abaganga bakomeye cyane bavuye mu Bushinwa ndetse n'abaganga bavuye muri Turukiye. Bano bose barimo gukora ibishoboka byose ariko biribonekeza ko General Ndayishimiye amagara yiwe arimo kumucika. Nk'uko nabibabwiye ku munsi w'ejo, biravugwa yuko General Ndayishimiye yaba yararozwe ngo yahawe isumu ikomeye cyane. Biravugwa yuko iri shano yaba yararihawe n'umutambukanyi wiwe ku kagambane ka Bwana Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'abandi bajenerali bakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Biravugwa rero ko General Ndayishimiye yarozwe. Bikavugwa yuko intambara yo kumaranira ubutegetsi ariyo irimo gukora ishyano mu gihugu cy'u Burundi. Hari abajenerali bakomeye cyane barimo gushaka ubutegetsi. Akagwi k'abajenerali ndetse n'abagumyabanga bakomeye mu Burundi ngo barimo gushaka kwikiza General Ndayishimiye. Bikavugwa rero ko uyu mugambi wateguwe na Bwana Reveriyano Ndikuriyo, General Gervas Ndirakobuca bataziranda kugarika ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi ni General Prime Niyongabo. Bano bose rero ngo barimo gukorana n'umutambukanyi wa Ndayishimiye ni Angelina Ndayishimiye. Uyu nguyu afitanye ibibazo bikomeye cyane na Ndayishimiye mu rugo rwabo. Bikavugwa rero ko bano bajenerali bakoresheje Angelina Ndayishimiye mu gutanga isumu kuri General Neva. Muri kano kanya turiko turavugana, General Ndayishimiye ararembye cyane. Ku munsi w'ejo abaganga bakoze ibishoboka byose ariko General Neva yaraye ameze nabi. Mu gatondo k'igenekerezo rya 28, Ndayishimiye yarushijeho kuremba. Amakuru yizewe aremeza ko ku isaha y'isa 7 z'amanywa ku isaha ya Bujumbura kuri igenekerezo rya 28 ari bw'imodoka zikomeye zo muri Presidence ndetse n'imodoka za Ndayishimiye zamwirukankanye zimujyana kuri Kira Hospital. Yagiye kuvurirwa mu bitaro bya Kira Hospital. Amakuru yizewe aremeza ko abaganga biwe bakomoka muri Turukiye ndetse n'abakomoka mu Bushinwa n'ubundi aribo barimo kumuvurira muri bino bitaro. Gusa ngo hari ibikoresho bikomeye cyane muri bino bitaro bitari biri mu rugo rwa Ndayishimiye.
Ndabamenyesha ko muri iyi minsi bimwe mu bikoresho byo mu bitaro bya Rwakarede ndetse n'ibindi bikoresho byo muri Kira Hospital byari byarimuriwe kwa Ndayishimiye iwe mu rugo. Amakuru yizewe yemeza yuko ibikoresho ndetse n'ibikorwa by'ubuvuzi byo kuvura Ndayishimiye byari byarajyanwe mu rugo rwiwe, ariko uyu munsi byagaragaye yuko agomba kujya mu bitaro bya Kira Hospital. Niko yagiye rero, yamaze kwinjizwa ibitaro, ndetse amakuru yizewe aremeza ko Ndayishimiye arembye cyane. Amakuru yizewe arimo kongeraho avuye mu masoko yanjye mu bategetsi b'u Burundi. Amakuru kandi arimo kuva hafi y'umugumyabanga mukuru muri CNDD-FDD aremeza neza ko Ndayishimiye ari hagati y'urupfu n'umupfumu. Abegereye Bwana Reveriyano Ndikuriyo baratangaza yuko General Neva yabagiye kwitaba Imana. Inkuru ikomeye cyane imaze kumenyekana muri kano kanya nuko General Neva arimo guhumekera mu byuma byongera umwuka. General Neva arimo kongererwa umwuka. Ndasubiramwo, muri kano kanya turiko turavugana, General Ndayishimiye yamaze gushyirwa kuri za bomboni. General Ndayishimiye arimo guhumekera mu byuma byongera umwuka. General Ndayishimiye amerewe nabi cyane, ndetse birimo kuvugwa yuko imyanya yiwe y'ubuhumekero yaba yamaze kwangirika mu buryo bukomeye. Biravugwa yuko Ndayishimiye yaba yarahawe uburozi bukomeye cyane nk'ubwahawe umuhisi Petero Nkurunziza. Hari amakuru kandi yemeza yuko Ndayishimiye ari we yaba yararoze Petero Nkurunziza kugira ngo abone uko ategeka u Burundi, nta wundi muntu ukomeye cyane wo kumuha amabwiriza. Benshi rero batangiye kuvuga yuko ibyo Ndayishimiye yakoreye Petero Nkurunziza nawe byaba bigiye kumugaruka, ngo ibyo yakoze nawe byamaze kumugarukira. Hari amakuru yemeza neza ko uburozi yahawe ari bumwe neza neza n'ubwahawe Petero Nkurunziza. Amakuru kandi akemeza yuko ibihangange byo muri CNDD-FDD rwose byamaze kunoza uyu mugambi, ndetse n'abasirikare bakomeye bose bamaze kunoza umugambi wo kwikiza General Neva. Nk'uko nagiye mbibabwira mu makuru yacu yatambutse, nababwiye ko injyane za politike zikomeye cyane mu Burundi. Hari injyane za politike zifatiye ku muntu uzaserukira umugambwe wa CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu azaba mu mwaka w'ibihumbi 2027. Umugambwe wa CNDD-FDD ntabwo ushaka kuzatanga General Neva. Ndayishimiye bamaze kumuvana ko amaboko. Amakuru yizewe yemeza neza ko General Gervas Ndirakobuca bataziranda kugarika ari we azaserukira umugambwe wa CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu. Ibihangange bikomeye mu gisirikare cy'u Burundi byamaze kwemeza Reveriyano Ndikuriyo ko wewe azakomeza kurongora uyu mugambwe wa CNDD-FDD. Reveriyano Ndikuriyo ndetse na General Gervas Ndirakobuca bamaze kubyemeranywaho rwose. Bamaze kwemeranywa ko Reveriyano Ndikuriyo azakomeza kurongora umugambwe wa CNDD-FDD, maze General Ndirakobuca akarongora igihugu cy'u Burundi. Ibingibi rero biraburizamo General Ndayishimiye. Ndayishimiye yakoze ibishoboka byose ngo arebe yuko abagumyabanga ba CNDD-FDD batembagaza ubutegetsi bwa Reveriyano Ndikuriyo mu mugambwe wa CNDD-FDD, ariko byaramutaye kuw'amazi. Muri iyi minsi rero ibihangange bikomeye mu Burundi nabyo birashaka kwikiza General Neva, ndetse amakuru yizewe aremeza ko abasirikare bakomeye barimo gukoresha Angelina Ndayishimiye nk'umutambukanyi wa General Neva. Bivugwa yuko Angelina Ndayishimiye ari we yatanze isumu kuri General Ndayishimiye. Angelina Ndayishimiye afitanye ibibazo bikomeye cyane na General Ndayishimiye mu rugo rwabo. Bivugwa yuko Ndayishimiye yabangamiye cyane Angelina Ndayishimiye.
ndetse amakuru yizewe akemeza yuko rimwe na rimwe umugore wa Ndayishimiye atarara mu rugo. Hari igihe ava mu rugo akagenda maze akazagaruka nyuma y'iminsi. Ndayishimiye ngo ajya amutera imigeri, ndetse ngo Ndayishimiye burya agira umujinya mwinshi cyane, ararwana ndetse agakubita umugore wiwe. Ibingibi rero ngo byatumye Angelina Ndayishimiye arakara cyane, maze nawe ashaka kwikiza uyu mugabo umeze nk'intare. Ngo ni nk'intare irimo gutontoma iyo Ndayishimiye ageze mu rugo rwiwe. Amakuru yizewe rero akemeza yuko Angelina Ndayishimiye yagize ibibazo bikomeye cyane, ndetse ngo aho kugira ngo akomeze kubana na Ndayishimiye yapfa akava ku isi. Biravugwa rero ko Angelina Ndayishimiye nawe ari mu mugambi wo kwikiza General Neva. Muri kano kanya turiko turavugana ndabamenyesha ko General Neva arembye cyane. Abaganga barimo gukora ibishoboka byose ngo barebe ko barengera amagara yiwe. Gusa biribonekeza ko Ndayishimiye ashobora kwitaba Imana. Ndayishimiye amagara yiwe arimo kumucika. Ndayishimiye bamwongereye umwuka, arimo guhumekera mu byuma by'abazungu. Ndayishimiye kandi imyanya yiwe y'ubuhumekero biravugwa yuko yamaze kwangirika mu buryo bukomeye. Hari abaganga bakomeye bavuye mu Bushinwa ndetse na Turukiya bagerageje kumugira inama yo kujya kwivuza muri Amerika, ariko Ndayishimiye yarabyanze, akavuga yuko afite ubwoba bwa kudeta ikomeye cyane ishobora guhita iba mu gihugu cy'u Burundi. Ndayishimiye yanze kuva mu gihugu, afite ubwoba ko aramutse avuye mu gihugu General Prime Niyongabo, Bwana Reveriyano Ndikuriyo ndetse na Gervas Ndirakobuca bahita bamutera kudeta. Yanze kujya kwivuza mu makungu, none agiye gupfira mu gihugu cy'u Burundi. Muri aya makuru yacu ndababwira ko Majoro Ndikumana Gustave yaraye aguye ku rubuga rw'imirwano mu gace ka Sange. Majoro Ndikumana Gustave w'igisirikare cy'u Burundi yaraye apfanye n'abasirikare barenga 40 b'u Burundi baguye mu gace ka Sange muri Kivu y'Epfo. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko imirwano ikomeye cyane irimo kubera muri teritwari ya Fizi. Mu misozi miremire ya Minembwe urugamba rurakomeye. Abasirikare ba Kongo, Abarundi ndetse n'Abazarendo barimo kurasana n'abarwanyi ba M23 ndetse n'abarwanyi batwirwaneho. Za bombe nyinshi cyane zirimo kwitura mu mihana y'abanyagihugu. Ahazwi nko kuri Puwezero, igisirikare cya Kongo kirimo kuhabombarida. Amakuru yizewe aremeza ko urugamba rukomeye cyane mu misozi miremire ya Minembwe. Iby'iyi mirwano turabigaruka ko nabyo muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko ubwato bwari butwaye abasirikare b'u Burundi bwakoze impanuka ikomeye cyane muri Tanganyika. Amakuru yizewe aremeza ko muri kano gatondo k'igenekerezo rya 28 ubwato bw'igisirikare cy'u Burundi bumaze gukora impanuka ikomeye cyane muri Tanganyika. Biravugwa yuko abasirikare barenga 26 baburiwe irengero. Biravugwa yuko baba bitabye Imana muri risanganya ryabereye muri Tanganyika. Ni ubwato bukomeye cyane bw'igisirikare cy'u Burundi bwari burimo gutwara abasirikare barimo kuva mu Burundi berekeza muri teritwari ya Fizi. Iby'iri sanganya nabyo turabigaruka ko muri aya makuru yacu. Hari n'ayandi makuru menshi cyane mbafitiye. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Kanda kuri like ndetse usangiza abandi aya makuru yacu. Imbonesha kure yacu yitwa Iyakure Official. Abakurikiranaga amakuru yacu ku zindi mbonesha kure ndabamenyesha ko amakuru yacu yose muzajya muyakurikirana ngaha kuri Iyakure Official. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Muri kano kanya mu nyemerere aya makuru yacu tuyahere mu burasirazuba bwa Kongo.
mu burasirazuba bwa Kongo mu gace ka Sange, imirwano ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo yahitanye koloneli w'igisirikare cya Kongo ndetse na majoro w'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru yizewe twamaze kumenya aremeza ko koloneli Kambare Shadrake w'igisirikare cya Kongo yaguye ku rubuga rw'intambara ku munsi w'ejo. Ndasubiramwo, koloneli Shadrake Kambare w'igisirikare cya Kongo ku munsi w'ejo yaguye mu mirwano ikomeye cyane yabereye mu gace ka Sange muri Kivu y'Epfo. Ni imirwano yatangijwe n'igisirikare cya Kongo ndetse n'Abarundi bagabye ibitero bikomeye cyane ku birindiro bya M23 biri mu gace ka Sange. Ni imirwano ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo. Amakuru yizewe rero aremeza ko koloneli Kambare Shadrake intare za Sarambwe zamushahuye. Ntabwo byarangiriye aho, abandi basirikare benshi cyane b'igisirikare cy'u Burundi barapfuye. Igitigiri cy'abapfuye kirarenga 40. Muri bano Barundi baguye ku rubuga rw'intambara, amakuru twamaze kumenya aremeza yuko harimo Majoro Ndikumana Gustave. Majoro Ndikumana Gustave w'igisirikare cy'u Burundi nawe yaguye muri iyi mirwano ikomeye cyane yabereye mu gace ka Sange. Agace ka Sange niko gace ka nyuma karimo ibirindiro bya M23 nyuma y'aho aba barwanyi bavuye mu mujyi wa Uvira. Abasirikare benshi bavuye mu mujyi wa Uvira, ibirindiro byabo bya mbere biri mu gace ka Sange. FARDC n'Abarundi ku munsi w'ejo bagabye ibitero bikomeye cyane bagamije kwisubiza agace ka Sange, ariko byabataye kuwa amazi. Abasirikare barenga 35 ba FARDC barapfuye, harimo na koloneli Kambare Shadrake. Abarundi barenga 40 barimo Majoro Gustave nabo bitaye kuri Songoye. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza ko Majoro Gustave Ndikumana yamaze kwitaba Imana. Ikiziga cyiwe kirimo kujyanwa mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe aremeza ko abasirikare b'u Burundi babashije gufata ikiziga cya Majoro Ndikumana kikaba cyamaze kwerekezwa mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe kandi aremeza ko abandi basirikare baguye ku rugamba, ibiziga byabo birimo kujugunywa mu myobo mu gace ka Sange. Croix Rouge ndetse n'abarwanyi ba M23 nibo bavanyeho ibiziga by'Abarundi byari byandagaye mu ibarabara mu gace ka Sange. Habaye imirwano ikomeye cyane. Bino biziga by'Abarundi rero byashyinguwe mu mwobo rusange. Amakuru yizewe akemeza yuko Abarundi babonye isomo ry'imirwanire. Ku munsi w'ejo imodoka ebyiri zari zitwaye abasirikare b'u Burundi zaguye muri ambushi y'abarwanyi ba M23 maze abarenga 40 bitaba Imana. Imirwano ikomeye cyane rero iracyakomeje kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 28. Igisirikare cya Kongo ndetse n'Abarundi noneho barimo gukoresha ibitero by'indege za drone kamikaze, nizo zirimo kwibasira ibirindiro bya M23. Indege za Sukhoi nazo zagaragaye mu kirere cya Sange zirimo kurasa ku birindiro bya bano barwanyi. Nyuma y'aho abarwanyi ba M23 bavuye mu mujyi wa Uvira, biribonekeza ko ubutegetsi bwa Kongo burimo gutegura ibitero bikomeye cyane bigamije kwisubiza ibice byose bigenzurwa na bano barwanyi. Ubutegetsi bwa Kongo burimo gukubita agatoki ku kandi, buravuga yuko bugomba kwisubiza umujyi wa Bukavu ndetse na Goma. Ubutegetsi bwa Kongo kandi buravuga yuko iyi ntambara barimo kurwana mu burasirazuba bwa Kongo ariyo ntambara ya nyuma izandikwa mu mateka y'igihugu cya Kongo, ngo nta zindi nyeshyamba zizongera kuvuka muri Kongo. Ngo ubutegetsi bwa Tshisekedi burimo gukora ibishoboka byose ngo batsinde urugamba mu buryo bwa gisirikare, ndetse ngo iyi ntambara izandikwa mu mateka y'uburasirazuba bwa Kongo. Mu gihe rero abasirikare b'u Burundi barimo kwita kuri Songoye,
Iyindi nkuru mbi cyane imaze kumenyekana muri kano gatondo nuko ubwato bwari butwaye abasirikare b'u Burundi bwakoze impanuka ikomeye mu kiyaga cya Tanganyika. Ubwato bwari butwaye abasirikare b'u Burundi berekezaga muri Fizi bwakoze impanuka ikomeye muri Tanganyika. Muri kano kanya amakuru yihuta cyane amaze kungeraho aremeza ko abasirikare 26 barimo kuburirwa irengero. 26 baburiwe irengero. Ntabwo biremezwa ko baba bitabye Imana, gusa hari ubwoba bwinshi cyane ko umwanya umaze gushira nta kabuza bano basirikare bamaze gupfa. Abasirikare 26 birakekwa yuko baba bamaze kwitaba Imana kuko abasirikare barimo kubashakisha bababuriye irengero. Ni ubwato bwari bwikoreye abasirikare benshi barimo kwerekeza muri teritwari ya Fizi. Bwakoze impanuka ubwo bwari bugeze muri kilometero 2 gusa bwerekeza muri teritwari ya Fizi. Umumenyeshamakuru wacu Dani Faruku ari muri Kivu y'Epfo aravuga yuko ubwato bwinshi cyane bw'ubutabazi bwagaragaye muri Tanganyika. Ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi hagaragaye ubwato bwinshi cyane bwagiye gutanga sekuru. Hagaragaye kandi za kajugujugu zari zirimo gutabara abaguye mu mazi. Amakuru yizewe akemeza yuko abasirikare benshi cyane babashije kuva muri aya mazi, ariko abarenga 26 ntabwo baraboneka. Muri kano kanya munyemerere amakuru yacu tuyakomereze mu Minembwe. Mu Minembwe igisirikare cya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi bafatikanije n'abazarendo bagabye ibitero bikomeye cyane mu mihana y'abanyagihugu. Ibice bituwe cyane birimo kuraswaho. Igisirikare cya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi barimo kurwana urugamba rukomeye. Baravuga yuko bagomba kwisubiza agace ka Puwezero. Mu misozi ikikije agace ka Puwezero amabombe arimo kumvikana. Urwamo rw'amasase menshi cyane kandi rwumvikanye mu gace ka Mikenke. Za drone kamikaze z'igisirikare cya Kongo zabyutse zirimo kubombarida mu gace ka Puwezero ndetse n'ahazwi nko mu Mikenke. Igisirikare cya Kongo n'igisirikare cy'u Burundi barimo kurwana urugamba rukomeye. Amasasu menshi cyane arimo kumvikana. Mu ijoro ryakeye abaturage baravuga yuko abazarendo, abarundi na FARDC bashimuse inka z'abaturage zirenga 200. Amakuru kandi aravuga yuko abasirikare b'u Burundi, abasirikare ba Kongo n'abazarendo bakomeje gufata abagore n'abigeme ku ngufu. Ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo kwiyongera mu Minembwe kandi birimo gukorwa n'abarundi, abazarendo na FARDC. Kugeza ubu turi ko turavugana muri kano kanya turi ku isaha y'isaa 6:05. Imirwano irimo kubica bigacika muri kariya gace ka Minembwe. Amasasu menshi cyane arimo kumvikana. Amakuru yizewe aremeza ko abarwanyi batwirwaneho barimo gukora ibishoboka byose ngo basubize inyuma ibitero bya FARDC ndetse n'abarundi. Gusa biribonekeza ko urugamba rukomeye cyane. Abarwanyi batwirwaneho barimo gukora ibishoboka byose ngo barengere abasivile. Ariko ndababwiza ukuri, indege z'intambara zakamejeje. Za drone kamikaze zirimo guca ibintu. Indege za Sukoyi zirimo kumisha urufaya rw'amabombe. Urugamba rurakomeye cyane kandi abaturage benshi barimo kugwa muri iyi mirwano irimo kubera mu gace ka Minembwe. Muri aya makuru yacu ndababwira ko inzobere mu bya gisirikare z'Abanyamerika zamaze kugera muri Kongo. Inzobere z'Abanyamerika zamaze kugera muri Kongo gufasha ubutegetsi bwa Tshisekedi ndetse n'igisirikare cya FARDC kugira ngo batsinde intambara barimo kurwana mu burasirazuba bwa Kongo. Amakuru yizewe aremeza ko inzobere z'Abanyamerika zigiye gutoza igisirikare cya Kongo cyane cyane ibijyanye no kurwanira mu kirere. Ni inzobere z'Abanyamerika zo ku rwego rwo hejuru.
Nyamara ku rundi ruhande amakuru yizewe aremeza ko ibingibi ari inkuru mbi cyane ku butegetsi bwa Tshisekedi. Ibya Tshisekedi imbwa zikomeje kubirwaniramo. Abanyamerika bafite umugambi ukomeye cyane wo kwikiza Tshisekedi. Tshisekedi yanze kubahiriza ibyo yasinyanye n'Abanyamerika. Hari amakuru avuga yuko Abanyamerika baba bagiye kwikiza Tshisekedi maze bagakorana n'inyeshyamba za M23. Hari amakuru yizewe yemeza yuko Tshisekedi nawe arimo kwikanga igiti n'ibuye, ndetse Tshisekedi yamaze kwikiza abajenerali bose avuga yuko ari abagambanyi. Iki gikorwa cyo gufunga abajenerali kirakomeje, ndetse Tshisekedi avuga yuko umuntu wese bizakekwa ko akorana n'umwanzi agomba gufungwa vuba na bwangu. Kugeza ubu abajenerali barenga 35 ndetse n'abasirikare bakuru bamaze gufungwa bagirizwa ibyaha byo gukorana n'abarwanyi ba M23. Perezida Tshisekedi arikanga ko ubutegetsi bwiwe bushobora gutembagazwa. Muri aya makuru yacu tugiye kurabira hamwe icyihishe inyuma ya bano basirikare b'Abanyamerika. Inzobere kaminuza zamaze kugera muri Kongo. Izi nzobere zifite umugambi ukomeye cyane. Hari amakuru yemeza yuko ubutegetsi bwa Perezida Trump burimo gukorana n'abarwanyi ba M23, ariko kandi ubutegetsi bwa Tshisekedi nabwo bukaba bubona neza ko bugeramiwe. Amakuru kandi yemeza yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo gukorana n'uruhande rwa Koloneli Nanga na Generali Makenga bagamije umugambi wa balkanizasiyo. Ni ugucamo Kongo ibice maze uburasirazuba bwa Kongo bukiyonkora kuri iki gihugu maze bugahinduka igihugu cyigenga. Hari amakuru yizewe yemeza yuko umugambi wo gushinga Repubulika yigenga ya Kivu ugeze kure. Ibi byose rero nibyo tugiye kugaruka ko muri aya makuru yacu. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Kanda kuri like ndetse usangiza abandi amakuru yacu. Ibiganiro bya Iyakure Official bizajya bitambuka kuri iyi mbonerakure. Abanywanyi banjye bose ndabamenyesha ko imbonerakure yacu ari Iyakure Official. Mumenyeshe n'abandi bose ko amakuru n'ibiganiro bakurikiranaga ku zindi mboneshakure bazajya babikurikirana kuri iyi mboneshakure nshasha. Imboneshakure yacu yitwa Iyakure Official. Muri kano kanya rero reka tuganire ku makuru akomeye cyane ari mu burasirazuba bwa Kongo. Mwarabibonye ko inzobere z'Abanyamerika zamaze kugera mu burasirazuba bwa Kongo. Ni inzobere mu bya gisirikare. Ubutegetsi bwa Kongo buvuga yuko zino nzobere zigiye gufatanya na FARDC cyane cyane mu myitozo y'urugamba rwo mu kirere. Ni inzobere zarungitswe n'igisirikare cya Amerika. Amakuru avuga yuko Abanyamerika barimo kwereka neza ubutegetsi bwa Kongo ko barimo gukorana, ndetse zino nzobere zirimo gufasha Air Force ya FARDC. Amakuru yizewe aremeza ko izi nzobere zirimo gutanga amasomo akomeye cyane y'ukungene igisirikare cya Kongo cyakoresha indege z'intambara mu gutsinda urugamba barimo kurwana na M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Muri iyi minsi igisirikare cya Kongo kiravuga yuko kirimo kwitegura urugamba rukomeye. Ni urugamba rugamije kwisubiza ibice byose bigenzurwa n'abarwanyi ba M23. Igisirikare cya Kongo kivuga yuko kigomba kwisubiza umujyi wa Bukavu. Igisirikare cya Kongo kandi kivuga yuko kigomba kwisubiza umujyi wa Goma. Umwaka urarumanye abarwanyi ba M23 barimo kugenzura umujyi wa Goma. Ku igenekerezo rya 27 ukwezi kwa mbere umwaka ushize nibwo abarwanyi ba M23 bigaruriye uyu mujyi wa Goma. Umunsi ku wundi umwaka urarumanye bano barwanyi barimo kugenzura umujyi wa Goma. Ni umujyi ukomeye cyane muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse ukaba umujyi wakoreragamo imiryango myinshi cyane mpuzamahanga.
ni umujyi kandi urimo ikibuga cy'indege cya Goma. Umwaka urarumanye kino kibuga cy'indege cya Goma gifunze kandi kirimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Mu gihe rero igisirikare cya FARDC kirimo kwishimira ko abanyamerika bamaze kugera muri Kongo kandi ko barimo gufasha FARDC mu myitozo ikomeye yo gukoresha indege z'intambara. Hari amakuru avuga yuko ari umutego ukomeye cyane ubutegetsi bwa Tshisekedi bumaze kugwamo. Abanyamerika ngo barakajwe n'imikorere ya Tshisekedi. Perezida Tshisekedi yasinye amasezerano ya Washington ndetse asinya n'ayandi masezerano menshi cyane yemerera abanyamerika gucukura amabuye y'agaciro muri Kongo. Ariko kugira ngo abanyamerika bacukure amabuye y'agaciro bisaba yuko amahoro n'umutekano bibanza kugaruka muri Kongo, imirwano igahagarara ndetse urwamo rw'amabombe n'amasase rugahagarara mu burasirazuba bwa Kongo. Kugira ngo imirwano ihagarare rero nuko Perezida Tshisekedi ubwiwe agomba kubahiriza amasezerano ya Washington. Muri aya masezerano ubutegetsi bwa Kongo bwemeye gusenya ndetse no kurandura burundu inyeshyamba za FDLR zibangamiye cyane umutekano w'u Rwanda. Muri aya masezerano ya Washington u Rwanda narwo rwemeye kuvanaho ingamba zarwo z'ubwirinzi. Igihugu cya Kongo kivuga yuko izi ngamba z'ubwirinzi zivugwa muri aya masezerano ari abasirikare b'u Rwanda bari ku butaka bwa Kongo. U Rwanda narwo ngo rugomba kuvana abasirikare barwo muri Kongo. Nyamara aya masezerano ya Washington yabaye amasigara cyicaro. Nta ngingo n'imwe yari yubahirizwa muri aya masezerano. Ubutegetsi bwa Kongo bwanze gusenya FDLR. Aho kugira ngo Tshisekedi asenye FDLR ahubwo akomeje gutanga intwaro nyinshi cyane ndetse n'ubufasha bukomeye cyane bwa gisirikare burimo kugera muri zino nyeshyamba za FDLR hagamijwe guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Mu gihe rero Tshisekedi yanze kubahiriza amasezerano ya Washington, abanyamerika barabona ko nta nyungu bazavana mu butegetsi bwa Tshisekedi. Hari amakuru avuga yuko abanyamerika bari inyuma y'abarwanyi ba M23 ndetse ko abanyamerika babibona neza ko gukorana na zino nyeshyamba birimo inyungu nyinshi kuruta gukorana n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Hari amakuru avuga yuko izi nzobere za gisirikare z'abanyamerika ahubwo zaba zirimo gutegura imigambi ikomeye cyane yo kuvana ku butegetsi Tshisekedi. Ndetse ngo Tshisekedi ari mu yabira. Ubuzima bwa Tshisekedi bwaba bugeramiwe. Abanyamerika ngo bari mu migambi ikomeye cyane yo kwikiza Tshisekedi maze bagakorana na zino nyeshyamba za General Makenga. Abanyamerika kandi bari mu mugambi wa balkanization. Ni wa mugambi wo gucamo Kongo ibihugu byinshi maze uburasirazuba bwa Kongo bukigenga ndetse kigahinduka igihugu cyigenga kikitwa Repubulika yigenga ya Kivu. Bano banyamerika b'inzobere mu bya gisirikare ngo nubwo barimo kwereka Tshisekedi ko barimo kumushyigikira, ku rundi ruhande abategetsi muri Kongo bafite impungenge. Baravuga yuko abanyamerika bamaze kwinjira muri Kongo ndetse ko ngo bari inyuma y'abarwanyi ba M23 kandi ko imigambi yabo ari ugutegura neza umugambi wo gucamo Kongo kabiri ndetse no kwinjirira igisirikare cya Kongo bakagica intege maze bigatuma intare za Sarambwe zigarurira ibice byinshi. Hari ibibazo byinshi cyane abanyapolitike barimo kwibaza ndetse benshi bafite impungenge ko ubuzima bwa Tshisekedi bwaba bugiye kurangira.